Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay ayatin ka unay, mayang. Sapay la kumata sa anak apaayon. Ha? Amom ka di, asipod pa'y agayata kun ken ka. Iso na lang, takas tao na yabain ko ken ka. Pedro. Italangan at danak iti turad na mangipudno ken ka, iti napudno nga ayat ko. Sapay la kuma, sa anak apaayon. Well, saan ka matapaayan, Pedro? Iso na lang tay kanak kumay tinaan-anay apanawan tapno agpanunutak iti husto. Ha? Sapay la kumata-maawatan, nak. Makaawatak mayang, basta sika. Saan mo kumaalip-lipatan nga ay ayatin ka unay-unay. I love you more than you pay. Apay ngamin aya, saan mo akayat ni Pedro, friend? Uray awan dona. Mas kay kaya tagpay ti matay, ngam ti makiasawa ak itikasken kwa na, Diyos mio marimar. Anya? Ay, unay mo day na napagsasao, mare. Katuan mat, tila nga na pay lang, jakon kayat. Bungal, alampong anangisit. Sakit, kaslasaan nga digdigos. Anya? No bilang tasika ti Armen na, kayat mo mat nga ta. O diba, saan? Ay, kwa. Nagalas man ni Pedro. Saan ko lang amay diretsuken kwa na, gaputadyak mat kayat ang mapabainan, kan mapasaktan tirik nana. Apo, unay ni mayang, nukas na timbaganakin ka. Ngayon, friendship. Akala mo naman kung kagandahan. Sino ngay nga roti kaya no, di na kaya ni Pedro. Diyak manamuken kwa na friendship. At da siguro ati kayat na sa bali. Angem, saan ani Pedro? Takuna na nga rod. Naalas ka no tirupan. Anya? Payman tabagbagag to. Uremat saan na kaya di tawa? Kat saan na kumabot ng ibagbagad kasta? Ay, kasanon, no saan laang asyak, tinakaibagaan na. O, sakit idanon dakan ni Pedro, di masair mo't Ay, no makaoyaw mo't ni Mayang, kunam no asino, kapintasan, maulawak Mildred. Oy, naimbag ta imay ka Ramon. May liwag namin kan ka, so ngay mayak nga oray rabi. Kumusta ka matan? Katkastoy napintas lata, kan agur oray akanayon nga umay ka sumarungkar. Apaw! Anyat kayat mo asawan, Mayang? Ala, saan kun apabayagan ti panagdatdaton mo kanyak? Aklunan kan Ramon. Jakmat ngamin may libak nga gayatak matkan ka. Kayat mo asawan, agayan ayatan? Agyaman ako na Mayang. Siya kung ti kararagsaga na parswari ti lubong, gapo iti panangaklon mo kanyak. I love you very much. Anyat ko na, agayan ayat kayon kani Ramon, Mayang. When? What the hell? Apay, saan ka kadi apabor ka ni Ramon? Sana talaga. Anya,
Apa yan ako namday ta? Amok nga minto gali ni Ramon. Malaksit iti kinamanlugal na sadut pay. Anya? Ay unay kamatan? Judgmental kamat? What? I'm not judging you now. Ibagbagak lang matiyamok may papanken kwan. Anya? Makapasair kamat itirik na Saan mo't asikati kaayan ayat na tapno ibagam tikas ta? Awan sir bimagayon. Anya? Dita ka man laangan. Shame on you. Kayat mo asawan, agayan ayat kayon kundi mayang. Wala na. Inaklon lang matay. Ay, nasaya at agaraod no kasta. Kat itapay laang, agkagagot kan, tapno makaurnong ka. Ha? Iti kasta, no addan to ti plano yaw ngagkalaysa o di adda ti usarin yaw. Wan ka rin na. Wen kadinana kung kunam katunggal lumabasak ijay balayaw, adda ka an nakarelax ijay indayaw nga agsilsilpon. Ninanamat. Saan kayo mat ngayon oras sa lumablabas? Anya! Trabaho akmat na. Saan nyo lang magkita? Anya? Nagsaritaan yun ka ni Ramon nga ag-live-in kayon? Wando na. Kay, manugot kamot adagos? Siyempre naman. Pag mahal mo yung isang tao, you can sacrifice everything, di ba? Anya? Ayunay kan mayang. San ka kumamot apadalos-dalos iti desisyon mo? Think twice ako nada. Anya? Ibagbagak da ito'y kan ka gaputan na padasa kon. Idi, padalos-dalos ti desisyon ko. O anya ngay ita, awan mo't laang tinagbayag, kadagiti inay ayat ko iti kasta unay. Ay, walang forever kunada nga raod. Anya? Nang runa, no agay ayat ka iti tao nga awan freedom na. Ti tao, pamilyado ti kayat ko asawan. Saan ba na pamilyado ni Ramon? Si kakit dimot. San nga road, ngam ti kayat ko asawan, agpanunot ka iti mamin adaw. Sakbay ka nga agdesisyon, tanagrigat ti mayaw awan. Ay, napadasak daytan. Oh my gosh! Kaya't mo asawan, may sa ti pagigyan ng Ramon kan mayang ita, friendship. When friendship, adda ka no, ti nagabangan da ijay sentro. Niya? Ay, Diyos mio, Marimar, danga da jamayang. Ay, true, when nga rod, friend. Nagayat lang aruden, iti pala man lugal mo. Ay na, naku namon, friendship. Awan mo't laang tinagdumaan, ti manugal, iti tao nga awan freedom na kunakmanen. Saan man alay tati bagbagam? Tama nga nung malagip mo manen, ti kayan ayat mo a pamilyado, nga awan na pulos panawin na ken ka, ang mga no agrungab kan tumanen. Ay, si kamot, saan mo't Ala, sa pala ko mga roda, tagbalbaliwan ni Ramon iti vision na. Itang agdendinadan ka ni Mayang, awan panunot na. Oh, danga talaga. Ay na, si kamot gayam ti masabat ko Mayang. Ay na, pasensya kan Pedro. Awan panawin ko makisarita kan ka. Ha? Kan Maysa, amumat siguro nga dan kaayan-ayat ko. Saan aya? Owen. Amo ko nga agayan ayat kayo ka ni Ramon. Si kakit dimot. Nasaya at no kasta. Iso amang sapul kamutan iti sabali nga armam. Saan asya? Tagdandan na kamin ka ni Ramon. Maawatam? Wen Mayang, mawatak mo. Lupay kasta, sa anak agim murakin ka. Anya kamutan Ramon? Nagmalmalumak anapan nagtrabaho? Napambano ka?
Ngam sumang petak, siyak pa'y laang ti aginaw, agluto, kan agdalos dito'y balay. Una ka na ya. Noon naman ka, aginana ka. Anya, Saan ka nakasta sumanaw ka? kasta ti ibagam kanyak. Anya aya ti inararamid mo, talagmalmalam apulos met nga awan na aramid mo dito'y balay. Anya? Nagsilselpon ka manan? Day tamanan online sugal ti inararamid mo? Ay napangaasim kumamot aramon, taagbalbaliw kan. Anya ka rin na kitang ibagbagam. Pangaasim man, tasaan kang agar aramid iti rason tapno agbabawi ka nakidanakan ka? Sinalbag ka kitde. Anya, agparikot kay tan. Daita ti bagbagakitikan kamayang. Ha? Kaya tumat kami na Ramon, aman lugal ti pinilim. Anya nga ita, naglosyang kan, gapi ti konsumisyon mo kenkwana. Wen nga rod, friend. No ni Pedro ko pati pinilim, mayat ko mati biyag mo ita. Agam, saan ta napagsalita ni Pedro, tanatal ti biyag na. Nangro na ito, ta umadanin, ti panagkalaysada. Ha? Sino nga iti kalay sana? Eh Marga, tay anak ni Nana Basyang. Kasta ka di? Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Dayta, agpatingga ka lang iti, sana all, sa balin tumat ngamin ti pinilpilim, danga. Apay nga wat ti Basita Caldero. Nang ipanamanan? Ha? Sa dino tinang ipanam ko na! Sikalaang matitao dito'y balay nagmalmalam. Kwa, Anya nga iti pagluto kita. inlakok. Anya? Inlakom ti Caldero a paglutlutuan ta? Uy, imay ngamin ni Paridino itay, kat siningir na iti utang ko kenkwa na. Awan mo't ngamin may bayad ko, isong inlako ko na. Anya? Sa dino tinang ipanam iti kwarta nga inutang mo kan kwa na. Kat awan matintad mo kanya. Pasensya kan mayang, naisugal kon. Anya? Online sugal. Kunak ngamin ng mga abagak ng pulasmat. Anya? Nay, anya ngay. Inla ko na ti Caldero, gapulaang iti online sugal, isaw. Ay na, Diyos mayo marimar, pakawanam. Uwan nga rod. Diyak amo na niya't aramidag kan kwa na tapno agbalbaliw. Ay na, friend, mom, ti sugador nga asawa, kasla babaero mutlaang dayta. No rinugyandan, ay narigatan nga ibatan, wenno baliwan, kasjay dayta. Ha? Ay kita ama, tamangan no saan tulaang akaldero ti ilako na, gapulaang iti sugal. Amangan tukit din no, amin nga usaryon ilakunan. Ay, day tangarod gayam. Awan lang arudan trabaho na. Adala ang boarding house mi nga gun online sugal. Nga maaramid na pa'y nga agila ko iti gamit. Ay no, ti awanan bain a lalaki. Si kantumo nga men. No apay nga men nga iso ti pinilim. Gwapo mo ta, nga manugal may. Konsumisyon laang ti itid na ken ka. Ultimo Caldero, ilakonan ka pala iti sugal. When friendship, isumat timbaga ni mayang kanyak, edi kalman. Una yan. Sa apela kumaantag na kamata ni Mayang, iti kas niya nga raramidan ni Ramon. Ay, no, agnakam Inton ko, saan tulangan ang gamit, ilako na. Ang mga nuuran ni Mayang, ilako na, ang kapulang iti online sugal. Ha? Ay, si kakit di mo't. Saan mo't, Nagalas at talaga ti ugalim, Ramon. Idi na minsan nga aldaw, Caldero ti inlakom. Sa ita, inlakom manan ti tapure. Pasitsya, kalawa man, awan kami na puros kwartakat. Anya, aglablabas kan. Sa nabalay, tanong mga bagak iti sugal, gumatang agto iti kabarbaro at akuri, kan Caldero. Tama
Mang namnama kapaylaang ang mga abak ka. Anya ka matan? Ininutan ama ibus ti usar gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? No kastamlatan, nasaysaya at laangan mo agsinata. Agsublikan ijayan ti inam. Anya ka din na itang ibagbagam. Saan ko mapatakasta? Naibusan ti anos kukan ka. Awan sir bim alalaki. Agbababawi akon anang aklon kan ka. Sinalbag ka kitdi. Anya? Ay, naapo. Una yan na kinalusyang mo, mayang. Nina naman. Kaumay. Kita manday talangam anak ko. Kas kalatay ina anaganak iti may sa dusina. Anya? Ay, no pinilim tumangamin ni Ramaw na manugal. Anya ngay ita. Day talag kun si mission ti kukwa umaon. Ay, awan nga ron nana. Ay, nagalas matgayam ti ugali na. No kumata ni Pedro ti inaklon mo iday. Aday nasaya at kuma. Ha? Ngam, sayang. Tasan mo ngamin nga isaw ti pinilim. Ay, Kaala. Ay, isi namon da jay aramon. Tamagan no sikat ti isaruno na nga ilakaw no awanan ti isugal na. kunak no asino ti masabat ko ang nakaubba iti ubing. Si kamat gayam Pedro. Awan, siyak nga ron. Mapan kami man niya pagtabtrabahuan ni bakat ko. Ha? Itulod mi na ito'y kanan na. Ay na, nagswerte mo ti asawang Pedro. Talaga nga ubba-ubbam pa'y ta anak yo amang itulod iti kanan na. Ay, uwan na. Sika nga eh. Kumusta kayo matan ka ni Ramon? Damag ko ka na yun ngagsugsugal. Ay, wan Pedro. Saan ko nga ilibak tikas jay nga ugali na. Kinapuno na. Agbababawi ak nga rudan anang aklon kan kwa na. No amokla ko maakas jay ti palakam na kanyak. Sikala ko man tinaklon ko idi. Anya? Awan matgayam na saya at nga ipay na. Pasig asakit ti ulo. Di kasayatan nga ramidam. Isinamon, itata saan kayo pa yan nagkalaysa. Awan masakbayam ken kwa na mayang. Pangasim kumabot saan nakapanawan mayang? Agsinatan, tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Ken mailakom ti amin akayat mo nga ilako. Anya? Awan na saya at apagtungpalan ti biyag ko ken ka. Ay, jakon orayan asyak ti isarunom nga ilako. Isong agsinatan. Mayang. Awanan ti ado asaw-saw. Alaam amin nga usar mo ta pumanaw kan. Uno saan? Ilako mon. Ay, no amokla kumakastoy ti aramidem kanyak. Ni Pedro la kumantinaklon ko ide. Saan asika aman nugal? Anya? Agsinatan! Tapno agtalnamat ng tibiyag ko. Salbag kakit di! Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Malaksid asurwan na kang agulbud, masulisog kapay amang ilako kadagiti kagawaam. Nga isuntumetan ti saan nyo apag kinaawatan iti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.